ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products. musibire kurungi twabakira mwebare abasiba TV West okubasa kumaye kugenda misho bwene dakike ito igaranjiramu neye byamagara kandi omuhereza ninyi cyo butungi charity tambure niwe kurugashaha ishatu n'icweka mpaka shaha ina rugo kubanza ntuba turi yaha okubasa kutera tocho mbikwatena n'amagara gitu umwabaziyogu twataya isa Dr. Joy Muhumuza ogu gynecologist ntikwatena na abakazi nabyetegereza je kandi ndashira kumushanga hari Imbarara Regional Referral Hospital kandi ubundi tumushanga hari Ave Maria Medical Chambers hari muri Kacenche still no rembo rwambarara bete chukuru mnongo munshongeji no kureba ngo yagira aho yatuganirira tukagira hitwacenga mbona twija kureba ahanshonga Equatrine n'abacara eyo kushanga ngo mucara takazaga micwe akazarwa yakora nkabandi yahika harukuhika yarinda ngo nawazo munshonga nkabandi tiyazireba no kusiyobwire bwa hati shejo condition neha neba yaretwa ki kandi umuntu akakoraho ki katumwakira tugani atwe yanjure nagwani matandikiraho Dr. twakwakira abaturikize n'abatureba amazina ni Dr. Joy Muhumuza nyomushaho ubakweta gynecologist narishi expert mu issues z'abacyara ninkora na Imbarara Regional Referral Hospital kandi okunyenda private nimba ya Ave Maria Medical Chambers kushangwa Kacenche nashemerwa kuba nimwe abari mnonga mbone katandike no muntu ogwabo kuba no busasi umukureba kwanje omuntu okutaza omicwe completely omuntu kutaza omicwe completely ni condition narishi embera eri kuba managed narishi eri kuragurirwa abashaho turkweta gynecologist ejo condition ntujeta amenorrhea amenorrhea nikimanyisa ngo mukazi takureba emicwe yeye abo kwantumanya ngo mucyara wena oryo mucitu kweta reproductive age kurugo myaka 15 kwiso myaka 89 ashime kwa nareba emicwe ya buri kwezi hanwa abacyara abari kubasa kuzamu then yamarebura kandi abandi ahise myaka yo kuzo mu micwe emyaka yo kuzo mu micwe nitugira ngo umuntu nabashime kwa nazo mu micwe yare iso emyaka 12 kwiso myaka 16 wareba warenze myaka 16 utakajiro mu micwe ejo ntubasa kuteka unabasa kuba H2 kweta primary amenorrhea. Primary amenorrhea nikimanyisa ngo mucyaro gutakarebegaho kace na kace inshonga zo kuzo mu micwe ahabo kuba inshonga omukazi takuba nazo mu micwe nitumanya ngo mukazi ari normal so otari kuzo mu micwe nitumanya kandi ine myaka yo yembera yo kuzara nitumanya ngo omucyaro ogwe hine kiri kuburamu hari abandi abari kubasa kuba bagira mu micwe bachimara emicwe ebura ejo tukweta secondary amenorrhea. So primary nikimanyisa ngo tokarebega hemicwe kandi wayitize myaka yo kuzumicwe konka secondary nikimanyisa ngo okaba wagiremu nangwe eri kwija kurungi konga kwabo ryaho yabura mbwenu enshonga ezakubasa kutuma umuntu ataza mu micwe n'inkazi azantwenda twetsebe munonga ayiwayita primary amenorrhea umuntu takarebaga mico mu magaraje. Okay, ntwija kugambe ejo ibakweta primary amenorrhea. Narishi nyenda mutubanze twaganira ahabwacu mukazi ashimye kwa nazo mu micwe embere ziriho niziye okuzo mu micwe neco buhangwa kandi nikiba controlled na nobwonko brain ahabwo kuba omuntu functionality y'obwonko yebe tabije munonga nikimanyisa ngo nabasa kutaza mu micwe ahabwo kuba obwonko bine ebicweka ebitwekweta hypothalamus na pituitary ebicweka ebyo nibyo biri kubasa okutaho entegeka mubiri narisho butafari bwo mubiri bukagenda bukagambira ebishaho by'amahuri ogwire nibwo buhikire niwe zara entegeka mubiri eri kubasa kugenda ekagambira nyinenda na muno inner lining ningashi akashushu akomundo muri nyinenda ahabwo kuba omukazi butosha kakuzo mu micwe ejo tukweta monthly periods
period zezi niziba niziruga omukashaho ka nyinenda. So nikimanyisa ngo hariho embeera ezikubasa kutuma zateganisa okashaho ka nyinenda ako ubasa kushanga omukyara ataza mu micwe. Hariho embeera ezikubasa kutuma zaza nko mu bishaho by'amahuri zibasa kutuma omuntu ataza mu micwe. Narishi embeera ezikubasa kuba ziri nko mu bwonko ziri kubasa kutuma omuntu ataza mu micwe. So endwara ninkaziha ninga embere yo kubasa kutuma omuntu ataza mu micwe kikwatirana n'eby'obwonko. Ekikwatirana n'eby'obwonko nitureba nk'abakyara abari kuba bari bakye munonga narishi bakaruzinga weight okashanga arya hansi ya BMI tugita body mass index. Ngo n'obuhango bw'omuntu arya hansi ya 17 narishi omuntu yaba arya hansi ya kilograms 45 nabasa obutaza mu micwe ahabwo kuba obwonko nibani bureba ngo omubiri tugwetebekanisize kandi gakuzo mu micwe kuruzinga ekindi kintu. Yes, ahabwo kwa tuguri ready kuruzinga omuntu instead nguruzinga ki okutaza mu micwe. Ako kutaza okuzo mu micwe n'ekintu kiri healthy n'ekintu cy'obuhangwa. So nikibantu kimanyisa ngo obwonko bwa detectinga ngo hariho embeera etahikirire nigutaho embeera yo kugira ki ngo emicwe bwetaforminga ebishaho by'amahuri. Obumwe na bumwe ntwasa kugira ekitweta extreme stress. Extreme stress nikimanyisa ngo omuntu okutura mu mbeera mbi munonga nayo nebasa kutuma omuntu emicwe yeye iyetije. Obumwe na bumwe inabantu abari kugira conditions tukweta like navo ekitukweta ngo omukazi abokora exercise byingi munonga ahabo kuba okora exercise nabishaba tukweta athletes nibetaga amani mingi munonga aguba kutoma exercise na checho nchibasa kutuma emicwe yabo batazo mu micwe. Ahabo kuba omubintu gwandu gureba nigubasa kugwenu nihaba ruhonga competition then obwonko bugira ngo ezembere ziriho omuntu ogwataza mu micwe ngwetu bukuza kutaho stimulant narishi okusindika obutafari bw'omubiri. Hariho ezindi mbeera ezitukubasa kugira nk'ezi tukweta pituitary adenoma ebyo n'ebizimba ebirikubasa kuza mu bwonko. Ebizimba byazo mu bwonko nayo gyo condition nebasa kutuma omuntu ataza mu periods. Then twija twashuma tukaza habishaho by'amahuri. Abishaho by'amahuri obumwe na bumwe nobasa kushanga omuntu agire nkaha mubazi nkaba bari kuza ha treatment ya cancer. Ejo mibazi nebasa okutanga functionality narishi enkora yo mubiri aha level y'ebishaho by'amahuri. Etuma omukyara atashoza amahuri at the same time atashoza entegeka mubiri yo mukaze tukweta hormones. Ekindi kikubasa kubaho omukyara nabasa kutunga nka condition y'ebizimba by'ebishaho by'amahuri kiretera yatunga surgery. Hati kubo kubyihamu ebyo by'amahuri bakabyihamu nicyane kimanyisa ngo nyinenda nebetine ekiraji informing kugira ngo egende yetebekanisa. Obumwe na bumwe nkaba kubyihamu kimanyisa ngo ejo pate yanezana teragumize muneba kuzana umurimo gwayo. Then hariho abandi abakutunga conditions ezirikubasa kwetaga amashanyarazi narishi radiotherapy. So omukyara wena kakutunga radiotherapy omubicweka bya pelvis ebicweka ebyo ebirikuturamu ebicweka byo mukaza kuzaruramu nabyo nibasa kutuma omukyara ataza omunshonga. Then twaza ha level ya nyinenda kugira ngo akashaho kalininga ko munda ka nyinenda tikayetebekanisa okushoboza eshagamo. Narobu turukweta ecyo kubanza umuntu basa kushanga nyinenda na yetarumu omubuhangwa oshanga omubuhangwa mbwe no buhangwa bwe akwanaje ngo dutandikira kuri omubwonko omubuhangwa bwe akahangwa nko mushija. Yes narebeka nko mukazi konka no shanga nkanyinenda etarumu. Obumwe na bumwe oshanga ebicweka bya nyinenda uko nyinenda Yesu wabo gene eine kushohora ekarabiro mu bukazi. Rero tukabona kugira ngo omuntu yazo mu mico. Yes. So obumwe na bumwe no basa kushanga nko mukazi atine bukazi. So kiri kumanyisa ngo hazigitire hasibire. So outlet tero. So kiri kumanyisa naza kugira shagama buri kweza hura natunga nangwa symptoms ahura nashasho mu ndanto ahura mabere niga
ahura amabere ni garemera konka eshagama nayo yakorwa etashohora abo ko ntujya ngo yabe mitwe twarebe eshagama so nkimanyisa ngo okurebe eshagama oti niyo evidence omucyara yazo mu mitwe abo ko mwene basa kukorwa konka etashohora obumwe na bumwe hariho embere z'omuntu ari kuzana cyo muntu nkogwe naba nasheshata for example okay we bari munonga ngejo part niyo yukushesha neroho then yo kushohoza biriya niyo kubeta correct aho kushesha naho mukazi ari kuzarira biri neighbors konka n'emihanda etakushana eri hamwe konka n'emihanda etakushana ati nani ndebo ria siribirira tine outlet nabayine aho kusheshera nari restaurant konka tine bukazi bajayina konka ejo no mu buhangwa ncanje mayisa ngo mu buhangwa bwe hino kuyaburabura nako kakeba okay yes hati ekikumanyisa omuntu nabasa kuzarwa atine nyinenda oshange patage tarabire form yes omu buhangwa bw'omuntu hine structures aizi kuba niziruga so just structure yabe takozirwe nicyane kimanyisa ngo mukazi yes nabasa kugira kurebeka nko mukazi kongo shanga tine nyinenda konka ezo conditions kwakubuzo kureba abashaho abatendeshirwe bamubuza bakabuza waragira omisho nenga tokazagama bakamureba oyina mabere toyine mabere abo kwa omukazi ori kuba nazo mu micwe ashime kwa ine bicweka byona ebikumwereka ngo mukazi chikumanyisa mbwene pate kaza mu micwe ogoba jangu tine mabere basakushanga atakuzamu abo kwa hine connection basakushanga tine kitukweta secondary sexual characteristics okumera mabere oshanga tine pubic hair oshanga atine bwenu yesu basakumureba ngo obukazi bukozirwe ekikweta ngo naheru kongo munda ebicweka ati bikozirwe munda bitari yo bishimye kwa biri yo munda so ate chikumanyisa omuntu yaba ayine nyinenda bakasyo bwire bakajumwihamu nke mwe conditions ezikuletera bihamu nyinenda nawo gwe natachiza micwe yes we bare munonga omucharo we no rukubatine nyinenda ako twagira ngo entebekanisa yo mubiri nayishi obutafari bwo mubiri kurugira leva hiburu kwa buri ndibwija bu informinga nyinenda aka lining komunda ko nikagenda kara kari kutegereza omwana abantu manyangu omugasho gwa nyinenda no kugira omwana so nyinenda kai kuja yayetebekanisa yayara ku enderi kwetagire mu yamara eyarura konke ntebekanisa ejo no ruga directly ku rugo mu bwonko yes obutafari bwo bwonko obutafari bwa bw'ibishaho bya nyinenda ebyo by'amahuriraga ebyo byona byo mu guteka nyinenda neje tebekanisa iyo yala yamara kwara ikategereza omwana akabura neza kwarura ikitande kitendura yarura so ejo process negumiza mu buri kwezi until omuntu yahise emyaka 89 akamanya ngo yacura ego ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products ebyamagara mbikicibo Kazire Health Products hati nanyenda ngo tureba hanshonga yo kugira ngo kucakubaho nkaza kushanga nkashanga ebicweka byo kuzara byo nambine amabere ngine obwonko buruho ndire ngo still age condition hinaho yakubasa handi koretwa nkahendera ntagire micwe yes ahabo kwa twagira ngo byo no mubiri bwe n'ugwine kuba gwetebekanisiza no basa kuba ino obwonko narisho mutwe konka ntata kumanya parts ziri kumisinga mu ninga she bizimba biri a level so nchanchi manyisa no basa kuba uri kurebe korinomo konka hine akari kubura okay so washango takuza mu micwe ikirungi okwikirira abashaho abo tukweta gynecologist
kandi abashaho boni batakwa kwera okureba ngo baku investigatinga ningashi bakora tests eziri kwereka ekizibu kirinkanka atabuntu nandiyo ninza how do you find out akaka aburamu ngo hormones zimanya tuzatebya ngo urwo kubizoku nazo numwija kuziboneza ngo tuzabitebya so omushaho kakuganira no mucyara ow'emyaka ejo narishi akamuchebera then nabaza kumanya ati enshonga buri nebasa kuberya n'umuchebera ki twatekateka ngu enshonga nebasa kubera nko mu bwonko nitukora ekitukweta brain CT scan ninga MRI abo kwa neza kutwereka harimo ekizimba eki kiryo mu kicweke kitukutekateka ngo nico kizibu nari kirya handi kimwe yita pituitary na hypothalamus okay ebyo then kuturi kumara tuchebera ntubasa kora scan nayo eyo munda okureba ebishabo by'amahuri birimu nyinenda yerimu twamara tuchebera eshagama ntwanchebera obutafari obutukweta hormones obutafari bwo mukazi okay obuntujeta estrogen ko obutafari obukora omukazi then tuchebera nekitukweta prolactin abantu tumanya mu prolactin ke kuberi nyingi munonga prolactin ejo neba nanka pituitary neri kujizara mbwenu kutukushanga ejo prolactin eri nyingi then obuncha tutugambira sango kizimba kuriyo kiriyo nabasa kuba hine kizimba ekiri nko mubwonko nobwo protein signs z'obuzimba z'ekizimba ejo okay chenche horeza ebitakutwera yes. Okay. Then of course omushaho inachi tukweta clinical exam omushaho ashemekwa nakuchebera akakutaka tanda akamurika hansi akareba obukazi buruho kuburabe buruho bukozi gweje bwijwire ninga nekerema necweka yes akano basa kushanga either busibire ninga shiburuho konka necweka okay hineshonge ndije intayitegereza ya extreme stress umuntu kugira stress erengeserize ona shinjigira akurwa bunzarwa mpaka ha myaka 30 ngunyona hati kigira stress yo kundetera ntabasa kuzamico ona tino bumpumura mwa tristo kwezo kwenkagireba extreme stress ni cyakurete kitukweta secondary amenorrhea tichikureta primary amenorrhea yes primary amenorrhea ni basa kuretwa enshonga ezitijyo mu genetics mu buhangwa bwo muntu namwe na levels za hormones aka hormones twaza tukashanga hormones ezo zitajyo mu levels zishemekwa ziriho ncyane kimayisa ngo mu buhangwa bwawe hine cyabuziremo yego yes okay mbene hatinanye nangutwero mu ndogo abo kuba kwihazarwa mazima takarebaga micwe emyaka ya bashatu nango bundo no mushobo bekamushobera kare ubundi no bwagiro mu marwariro gamwe na gamwe ubundi tuyihayo answers onkamwe no twakubona kwero mu ntogo natambirwa omuntogo nabasa kutambirwa kiri kurugirira enshonga eresire kineha kandi enshonga ekiresiregi ntujibasa kujibona twaba tuhikirire abashabu tukweta gynecologists aka gynecologist kugira ngo buri hand hona bari mu referral centers no basa kushanga bari nko mu marwarira amahango konkanka level center 3 obumono basa kushanga abashahabo takatunje mu gishago kugira ngo baro bwenu omushaho narisho muriro kwa nareba ngo ayinenshonga nkejo arebe ngo yahitiro tukweta gynecologists abo kakakureba nakimanejinga nikitambirwa so areke kwera rikirira kureka ahikirira abantu abatendekirwe omubyecho hachikanje mwashanga kiri cyakizimba cyo mbwongo kire cyazibira estrogen kushuma je kikaze kikuza hatobwe twashemeza then twayitere kikati cya estrogen tuba twagira ekikatecho twachi cyaba kiryo mu ekizimba cyaba kiryo mu bwonko kiri kurugirira level yacho okiri kwingana obani ni kihango obani size eri kwingana ki ni kibasa kweta surgery kiri kumasa ngo no basa gukora no team nezibani zikorengana kugira ngo abagayine bakorengana n'abanyuro nyuro nabo bwonko kugira ngo babasa kureba ngo ekizimbe cyashemezebwa yego obumwe na bumwe no basa kushanga kike munonga ninga shi oshanga nkezi levels bayenda ngo bazi reversing ariyo nibaze kwasa kuchikora reverse echo okay then obumwe na bumwe no basa kushanga omuntu yayitanga nkamashanyarazi
abo tukweta radiotherapy bacyokeza Bakocezo ko munda. Kahwerera hasigara terera Bashatu munywani wanje ubwo yashanga ibicweka ibicweka bitijuire hata naho numukora wese ajare mbeta yechifuba ningogwe cyaho abasisi aka hatija mucyaho abasisi ati nkaha referral twine team eri specialized for that abo tukweta Urogyne abo ba Urogyne ni gynecologists kandi batende kigo umubyeyi by'abakazi ibicweke ebyo mbona umukazi kakubatine bukazi nabwo nibija gukora reconstruction surgery so chikumasa ngo bamukuriyetingira obukazo bundi yego narishi bashanga kige cicweka nibareba okubaye yongesereza narishi bashanga hazigitirire nibasa kureba okubahigura rero umukazi arebe imicweke hari nyinenda just omwana nakorera ibikorera konka amahurgo kuriya karyo mu rubaje so umuntu arabasa kugira hariya hakorwa amahuri konka nyinende betara nyinende tarumu ninga gikirema seta kubasa kugirenda okay konka shino muntu kuyakubasa kumanya kana cheka keshiki bucirkare akamanya takana kanja kakabasa kwija kuvuga nebizobebi nyensi yakaheza kukora ningecho no kwicirizo karinda esha signs zigumire izo kubasa abo ko muchikwa kuzarwa ureba heru ureba arije konko of course ko kureba echira munongo omwana yamara kuzarwa omushaho wa mu receiving ashimekwa na mu checking kureba no mwishiki no mwojo abo ko yareba no mwishiki yes nana reba ki outer part y'obukazi konka nabatine ability yo kucheckinga ebyo munda kure ko bwire bwo kuzo mu mico bwahika akareba umwana atakuzo mu micwe then naija kugira ki kumanya ngo hine ki ekishobire then ejo niyo alert ninga shini yo mbera yo kubanza yo kubasa kwereka nyina wo mwana ati hine kiri kubura umwana wanje nari shina ko kureba ubwire bwo kugira sexual characteristics narishi ebyo kuzo mu mushogo ya namabere umubwiro bwari kubi expecting then nabwo nkibasa kutuma yagira ati umwana wanje akabire yagize hine kigwire mbona kampishira abashaho okay hati na ndiyo nindeba embera yo kugira ngo umuntu yija bucirkareho guyaraka kucumanya yarango mukinaburaburam kandi ndijo yija handi hace mbwenu abantu abone batana omukutambirwa hine twakugira ngo wacerererwa mbone twakine cyo kutangisiriza anga azongaza cyari mu myaka yo kuzariramu it's better reproductive age yes ananka outcome ne basakubetine ntanisa yamani konko of course niturushikira abantu ngo ko kureba impinda hinduka zo mubiri zitija mu omubwire bwo kuzi expectinga ikirira abashaho omubwire okay konko nabwo kucerererwa mu kikumayisa ngo obuhereza tokwija kutunga ninga shino ija kucererwa kufuna ninga shikutunga obuhereza burungi nga exactly hati akaha muheru tugenderera okuhendera haruho ecyakubasa kuretera nyina wo mwana cyakubasa kukore cyakubasa kuretera umwana yahendera abireki ombwire buryo bwakuba ayinenda omwene wakugira ngo umwana wotarire dodo manye tarire kingu naza kuzarwa tine bwenje hine kikuba kibiraho mukaze cyakubakozire ombwiro bwakuba yinenda ecyakubasa kuhendera kiretira umwana we atagira bicwekebi ningana n'ubundi kwija kubera kuzo mu micwe abari kibuze cyo kirungi konka tujango umukazi kakuba yinenda arebe ngo yarebererwa je kandi arebe ngo tiyari yabishaka ekitukweta herbs nashikumira emibazi fa ahabo kwantuma yangu ebyo nibasa kutuma enkora yo mwana na muno omyeze 3 yo kubanza byamuha ebicweka ebitayikire konka obutosha okugira ebicweka ebitayikire nibikibasa kutatuma mwe chagira effect ha mwana umukura kure ko mukuzarwa nco tukureba twaje umwana obu yabura mwe kineki konka tine ekitukumanya science eri kumanya hati ekiri kuja omukazi oku akamisinga eki nico cyatuma umwana yahendera atakuza kuza mu mico yes kureka ine mibazo y'umuntu yakubasa kumira ninga shi kukozesa kandi ekaba ari we yatuma yamuretera enchuka chukezo okay yes before atakashire time yo kuza mu mico omuchara wabo inenda okay wabo inenda ntijangu atakafa cyakose mibazi fa abashaho batendesha bwo kumanya mibazi yari kubasa kozesa eri safe ne konka embaze ningi teri safe
so nikiba kiri omukazi yagira okuyashasha yaba inenda akayikirira abashaho omwango kweragurira. Okay, nanishaba ngu tuhendere aha nshonga y'omuntu ogu owakura akasya emyaka y'okuza omu micwe tiyagireba n'egi eshaaha takagirebaga, muhenderereho turebe. Ninkuhiga iwe owakubasa kuba oine enshonga yoona ey'okuza omu micwe, aho kandi tumanya ngu omukyara weena kwakwisa emyaka eyo tukweta y'okuzaruramu ashemereire kuba naaza omu nshonga z'okureeba buri eshagama buri kwezi. Ariko ekyo nikyo kiri kumuhamisiriza ngu n'omukazi kandi aine chance y'okuzaara, so kokwisa obwire okareba obwire waise emyaka 16 okareba otakuza mu micwe, narishi abazaire bawe bakireeba ekyo bashime kukirira abashaho bakabasa kongera kuchondoza ekyakubasa kuba kishobire niki. Narishi omukazi nobasa kuba waragira mu micwe konka okareba yayesiba ekesiba omyezi nk'eshatu oba mukaga nikirungi kwikirira abashaho bakabasa kureba ekishobire niki. Mweninzira abaturani muronda ansa y'ekibuuzo eki atrest mwabonaho kutandikira wakimanya ngu wazariyo obuhealth center obwito bw'oburinganire gynecologist nobasa obutamubona gye mbwenu waza omu referral obwako kushitamiza obaryo na you better do bito mpaka omushikireho abokwa niyo twenomanye namba zikaba nyingi z'abarwire hikayo babase okurondera solution. Bari wagumanitwe abwa program egi eyebyamagara mbwenu mutwitirize twebaze abakazire health products abari kutusya hebyo kunywa birungi munonga ebikurwanise ebirwara nkebi nangwa nemwe bikabitamba tukagira amagara marungi. Bishango maduka gono mwihanga shuma aho hifa kaduka utunge cyo kunywa ecyabakazire n'abantu cyo butungi charity omuhereza twabatine Dr. Joy Mpumza okorga aha Regional Referral Hospital eyambara kandi omushaho still aha Ave Maria Medical Chambers aho marika chenche omurembo rwambara twahendereraha sakureba no kubanza rukwija mugumeho TV West nehinda ebyamagara mbikibwo Kazire Health Products.